Bun, Apa mat? gimana? Ada apa nyatanya? Enggak tahu apa bun. Iya dengar dulu. Ini rokok dulu bun. Ibunya rokok nggak ya? Biasa. Tanggal mau bun. Hmm. Bila, kalau makan dulu. Iya agak besar kali bun. Ya, pakai jimat. Langkong. Oh, tong mulai bun. Mat, bermain. Engkau kan dia. Tapi engkau tak bisa dia. Marga tuh engkau terode dia. Tapi engkau tak bisa dia. Pas bermain, mat. Demi apa dia? Dia apa ya gitu. Kan kita rode iya. Malaysia begini bisa ada iya. Nah kan kaki bisa ada iya. Le, deki biar kejumpa dia gitu. Dia remah mas. Dia betul. Tahu kau mat? Tak jelas. Terus jelas kan kayak. Maksudnya Mau nari jelas bahasa kesini dulu. bener gue mat. Le masa kok cengocok. No lanjut. Nah iyo. Udah tuh anda belakang re. Ayo. Sokong dulu. Sokong dulu. Tarik dulu. Mat, hijau mat. Jangan parah lah dulu. Sandal mat. Sandal di bak. Mat, tak kuat kok mat. Ada apa lah dul? Ayolah. Cek.
Aja sok ono mari. Do ini ji sesok ono. Ku kan jadi kau orang sesok ono sok jadi kasih bato. Film ayo lah. Tak kawak dul. Tak gini mat ki bro. Lo tau rotin sama kita oleh bese. Ayo katina. Cepat lah dul. Lupa mat. Iya. Apa sih mat? Celing lah dulu. Dia mengkat ki mat. Ti mulai bergela saat jalan. Tebar pas sebelum betes melewati sungai gunung-gunung dan isinya. Tinggal ngoni sarong ria mat. Abbe. Ari sarong benih sembarang sarong dul. Ari saya menghasilkan PC dul. Cak kerja kakek mat. Cak sarong lekan beli sarong BHS. Le, cek celing dari mereka, tapi celing hasil lah. Cara neder mah. Ah, le kayak begitu lah. Nyari dem mereka ya. Oh, engkau tahu deh. Bu, apa lek? Berapa lek? Kok malam ku tak kehilangan bu? Ya pas mau di labang batai kunci, lalu kemalengan. Kok beri malam ku tak kehilangan dia. Duh, nah musim kemalangan dia. Kemalengan bu, kata dia can kok lek. Duh, mila banyak alasan gitu bu. Bos cerasan. Terus der mama, apaan seelang mak? Iya banyak nih seelang nih. Iya kok pada banyak kia. Kenapa seelang lek? Ya peste bu, gelang selusin, tapi du bikin, buja mikin, cuko, nasi boleh. Duh, yakin lapar maling. Meski nih sini dapur saya gacok kepi. Ya berarti kore termasuk si untung tan Roma tak keelang. Terus jangan cadai ini teko tepak apa sih? Kita iya mak, dek kecang. Yalah, kok mau ya? Kerdem mak. Kok mulai beras. Yalah, Iya mak. Ya mundi yang kok mau lagi bu. Iya lek, lemole. Teko keelangan bolero mana deki pas kalau rebe, sini ben sudil lah. Iya, ken bolan kita kehilangan, ken mantera rasanya kemalengan kaki bu. Santai gitu tuh, kurang malam. Bener betul. Ayo.
Kenapa itu? Kita polat. Kenapa tuh itu kenapa begitu pun doangnya? Kenapa buang itu? Tuh mau poin kayak dulu, itu lu cari dulu. Ya, nggak sarung itu. Hari ini bagi tuh lihat siapa yang hidung. Lega lemat, lega apa nih dul? Demi apa sarung tuh apa itu? Tuh ini dia apa sarung. Sambil kau mulai beli pakai ring. Ada suara lo. Orang kapan? Maleng. Awas kalian. Maksudnya kayak ketahuan, Leng. Mas, kita mata kayak cemburu, awas iki, Leng. Cemburu. Cemburu kaki, Leng. Cemburu kaki, Leng. Awas kaki, Leng. Siapa malam dia? Pas cewek belek ke. Pada lestong kok. Karo kenge beli ya. Wala man yang kia. Assalamualaikum, Bun. Oh, Bun. Waalaikumsalam. Kaki le. Ya tujuh dulu le. Udah, le. Bi macam cek susah nang. Engkau kemalengan, Bun. Astagfirullah. Bila je le. Malam mah, Bun. Kau berapa? Ya, sekitar kol 2-an rumah, Bun. Apa nih saya hilang deh? Ibunya, Bun. TV, emas, persiapan, Bun. Cekin siapa nak kucang? Cek bengal lagi coy dinari. Kakek sempat ngetela deh kau orang. Iya, Bun. Cangkok sempat nokol. Kan polan maleng capek buru. Oh, berarti kakek tahu ciri-ciri nale. Iya, kok tahu, Bun. Ciri-cirinya dia. Berarti poros, Bun. Tanang 4, Bun. Aduh. Pola apa nih orang yang bapak tanang le? Cereng orang yang kedua, Bun. Ingat bener apa aja kedua orang nak? Pokoknya gue sudah mantap bro. Iya benih, Bun. Terus apa boleh ciri-ciri dan jelek? Ada lagi, Bun. Cereng muan aja itu tapi sarung, Bun. Kan kok yakin, Bun? Orang aja mbak coba, Bun.
Lu bisa tahu gile. Ya cereng tanah ngajen lang bun. Salah ada yuk. Ki boceng baik kepen bun. Oh iya iya iya. Ila le mulai kelule. Deki kon mun le temu. Le ka pernah gile. Ya aku tuh ketemu bun. Muntah ketemu tak boleh boleh lagi bun. Ya kan aku tuh ketemu. Iya. Lepas tenang ya, lepas cangkau deki. Ya mun dia hilang kok boleh lu bun. Iya iya iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya dena jong kon di parlo je penting jong. Oh iya bun. Iya iya biko dan dena. Assalamualaikum bun. Waalaikumsalam. Ya tujuh dena lu jong. Iya bun. Rokok dulu kopi. Iya bun. Bun apa bun? Anu jong. Leza hararu lah. Kehilangan jong. Pilih ya bun. Malam mak. Sekitar pukul 2-an. Le. Engkau nelpon kakek saudara Ria. Kan minta tolong jong. Iya siap bun. Bencuriga nang kori jong. Kemat keres. Engkau minta tolong ke kakek. Lah, di kita mangkat lagi jong. Iya bun iya bun. Kalau dah benda songku. Bun bun. Apa mat? Kok nyatanya tuh? Jadi bener tuh. Benih kaki malam sengalah tuh. Apa sih kau cabi kakinya mat? Cek tahu kau malam ke tapu. Tak tahu kau aja. Terus mau benih kaki siapa tuh? Kita tak tahu mat. Masa ya tuh? Benih maling selain kok benih kaki. Bisa jadi itu. Terus apa ya tuh? Tak tahu kau aja mat. Oh, kok temen ke sarung ah? Kok tahu orang itu? Siapa sih mat? Lak, awat, benar lu? Yang di mana apa mat? Tak ada denak lu. Ayo. Tukun, Mat. Yang beda apa dia? Yang bisa lapang kau kaki mat? Segi tahu mah tahu. Kaki kan malam sih cowok man sararo. Inja bening kau cuma. Segi ngaleng lah. Iya kau ngala. Tapi kau ngalaki malam jua. Ayo kau malam sih ngalak juga. Tingkak malam jumat. Iya. Malam makan. Kita orang man sararo. Buru
Nah, sudah temu kakek mat. Jadi ambuget. Jadi ambuget. Cek buru kakek mat ya. Torondul. Awas sebagai kata Torondul. Iya kan. Ceburu kan ayah. Oke ngare bareng ke situ aja. Jogin raga-raga kayaknya mat. Ada yang ada di Cina. Dia bener mah boleh itu. Iya pas sabar. Tina itu tipe tahu kenapa. Lembak sudah kelak. Temu sudah kelak. Kan. Bro demas sudah kelak. Hah? Nah, mau setia kolega maling ah. Pas ke bokong klay pun ya. Assalamualaikum Bon. Bon. Waalaikumsalam. Apa Jong? Arya maling ko live ko Bon. Sudah na Jong. Iya Bon. Arya maling bener mbak Bon. Kurban akhina gentong ah. Pacelot akhina celot Bon. Sekarang cara. Bentas kan Jong. Berarti kan malam lagi sangat lama. Kakek boleh tuh. Malam masih ngalah tuh. Kakek boleh lah. Berarti kan kaki malam masih ngico. Mak, tul, lah. Kan tadi terus sekali ya. Ngico nang di TV. Harapan di atas neser ketanggan. Pun tak bisa mengulle pengaturan kaki. Cek ngalah apa silakan di ore. Cek kaki mun butuh tak kira orang jauh saya ngintari kakek, tak kira orang soki saya nolongi kakek, pakun tetangga kakek, bun pulih kakek mun mate, tak kira orang jauh saya ngalih kubur kakek, tak kira orang soki saya mandi kakek, pakun tetangga kakek, teti marah, cengi nang di sana TV, ke ngai tangsan pesen dia, pokoknya kau tak mau tahu, udah pacaran lah. Kembali aku malam saya coba kakek ruah. Titik ada kau mana?
Le! Le! Le!